Ya program ajing tip halor kapang Water Resources Data Acquisition System and Hydroinformatics Application hapok ke National Hydrology Projects lepenlong hasor nongston West Khasi Hills ha kasni baar. Ya kani ke program lepenlong da ke Office Rekam jong Executive Engineer Water Resources nongston Division. Ha kani ke program lawan mention bentar ke han na ketenat jong karep karyang Social Forestry ke DC Office DCIS Industries ke Office ketenat penroy sor Planning, Horticulture, DRDA, bat ketenat PHE, bat kumjuk ru, kirang bak senong, nak keleng senong kitau, jong kani ke distrik. Ukong san ha kani ke program, udai ubah H ke thaba, ubadai additional DC jong ke West Khasi Hills. Ubah thaba lopen pau ke jingdon kam ban le tengkai ya ke khamtam ha kini ke por kisni, ba ke jingduna kelas sedang banang jor syuk. Ula kenturu ya barok ke biadon ketilang, ban ya trelang, ban yada bat nek pensa ya ki kiwa. Menteri